Kaseng samla maulai pelun hak jilam ba Samuel Biam Presiden kalhiar banik bet ya kabayo medical waste treatment plan kabadan Martin Moyong hadian kejingyo jor na kinong chong snong ya kejing semau itung kalhiar kabawan mi na katai kejaka. Kaseng kalong bakat kum kikendon an kani ka treatment plan kadai ban jengai kumbasan spa mitar na kejaka sabriu. Handai nolo kejing bompat biang bah katedam kabami na kani kejaka kata ipai ba nong chong snong kamulai hibro kawai. Ubah Samuel loong pekijaklia lai pau jai kion berat hangtai nadu kijaklia na hostel repair. Ulong ru ba kejing thang ye kini kijaklia kapen mi ya katedam kabala ban katapat ya kakoi kakia kin nong chong snong bat kimyo su ya clear ka bakhoi. Ulong bah kapor bate ya katai ka treatment plan kam syam ladon kejing ye thirjingmot bat kinong lam snong ni kejing pen ngapai ba ni ke nusi di bor snong batang namar bakade ke caka municipal kila sulia mon klam da perkhat ya kabet kabyang pai ba kumju ya kami mariang kajing bomdon jang proper treatment hang niru kalau de kawai na kajing ka ba kasorka kelas yait matla keselong municipal board kelas yait matla ya kene kam kila yait lait ya ki bor ki badai ya kini ki kendon ki badai katung ka BMC katung ka BMWI arja khan re kini ki di kajingwan ki jongi ni stak pemerintah ini ki biomedical waste kani ke biomedical waste ni thu ipi katung ke BMW arja khan rio kadi balong sanspa mitar ke jingjengai naga residential area ai filap bagadan kani yang ni sanspa mitar atu pi kita ni hang tu pila i ngiya tangkat no ha tangsi arlai sekan ngilak poi hang ni hendrai sanspa mitar ke jingjengai jong kani kadi balong kumta hendrai kini kelas set up hang ni ngimtip haduk kan no hakapor bak set up ye kini tang ke public hearing ru komdan tang ye ke concern jeng kisnong ru komdan tang ye ke NOC hadir mengilawat jengtip menen nakaliang di rang basnong jeng snong dongkwar nakaliang di rang basnong jeng snong moyong ini kibra jengtip ye gini tang nakada ba kade jeka jeng ki ong ba kade jeka jeng municipal kila kaban lek karumban kata ta ba mi hak nakaliang sama pun kalau concern ye kane ka issue kalau concern nak benta ka koi ka khiak jeng pai ba kalau concern nak benta ka bit kebian jeng pai ba kalau concern nak benta ka environment ni jin ada di bomton segini gidi kisik jengtip ai benjai ke jeng ni saduk setai ke laki ke jing smart tak betul kita tinggi nak kalian sama pelun ngingin so ya hak banwan suan berat ya gini ginyut ginyar hang ni tang nak kada ba kedai ke Martin ke ba barok sekata lah supun telun kumni melak su benyu jeka segwi ke jeka mentah ya gani ke biomedical waste ke belong tak kikam buat katung kendon jeka katung ke kendon juga BMW arja khan rio tekani kedai ke jing elak jeng government ke jing khendu thala yang ngi kinong mulai kan sapoi ke por ke ba ngimban sin hak ban ide ke buah ban hak ban khang swai ya gani beli ke sarkar kamla ban wat di jeka ke biang beli ke sarkar kamla ban thiet di jeka ma ban thiet di jeka na kadawa kidio ban dom ye gini kidio repair ni kidio ban dom ye gi wis repair ki ba kolek ni nang tai hari la suan tingen yang ni pok sno mulai si samdan su ke jing sngo parabri samdan su ta ke jing sngo on na ka banta ka koi khia jeng ki nang song snong hari ngi so lengok ke menta beli ke skap jar habi dei ba ke ni ke banta ngi wan hang ni na banta ke jing na banta ke bet ke biang jeng ki pai ba ngi hak man persak ya kan dia nomor kini keterikam nadu usnal arhajar arfo dia bila i pendal ngat faida da firung hapua kajing ban ya gini ki biomedical waste hang ni ngimpat i bukan long ke bebiang kajing klan hajing sisa kajing klan jangka ding hang tei kadi bolong ke klan hak kena ban lak ban pen ya gini ki biomedical waste di borak lagi nak nagi hospital repair anda pilarung hang tei pinsa i pe pila i bentar dak kemat pelan kumni wat kini ki betrai hang ni ru ngatai kan don hi ki tak koi khiak jepi apa tanya ke Martin ru melak banjo tak salah di lupa ke feel dengan government ada ke sarkar ke supelut kai ke pisah bancu berat kai ke pisah sini setai bancu thiet kai ki jekan nak tak ke jumbo mentoi jeng ki pai ba bancu thiet kai ki jekan nak bata ban aja kai ki he ki han ban aja kai ki officer repair boleh ke melak ban thiet ki jekan nak bata ke Martin te boleh su thien pilih ki jeng tak jeng ni ke Martin wat seduk sedam site seti sini ki tolong jeng ko yam hang ni kajing ni juga jebok nang ni kalau tak wat setia seru-meru kajing dan jengka abetor hang ni besuk saya bandring mesin kajing dan jengki karkhana repair hang ni besuk saya iki bandring mesin nah kalian jengka sarkar kalak fil ngalengok bagi nang mikfat jengir ki matlak ya kene kam kat ya kene kajing long jengman jengani ke Martin tim sim lagi dia bun kami ki kam ki bam aj metoy pai ba hendak ki bun kam penban deki kam ki bam idan jemetoy hendak ke Martin pak ki batla iya dan ni ru kami i chief minister ya dan ni deputy chief minister ya ni minister repair ki MLA repair iya dan ni kami i kat ni ke ya kajingwan kajungi hang ni amkut tangkat ni ngin hak ban budien lada kedai ke por ke bangin hak ban file PAL lani bangin lek seduk ke NGT ngimban si ban lek ngani thu ipi hakisnam arhajar kat kenai nakaliang jeng ke municipal kalak safanya duk pralak rupu hajar nakada ke jeng fir jeng kah bede begani ke plan ni
Hakawai pat kaliang uba saman CM ujul sekretari ulo ong ba imat ombansi ban penki pai ba kamolai ban khang ya kani ka treatment plan namar ka jingphel trekam ka sarkar. Kam nak ban le nam ta kani nak kaliang ka jongi salam le plun ngin penki pai ba molai bakin khang choi kani namar ba magalang mata pini hausnam arjar khat nyo hadin ba le ka survey borak wai ke India khat arlak ka sistem kiap nak air pollution. Dementa kani kadi ko wai ni air pollution. Kipat ba surrounding jong kani ke area ka jongi kilang vulnerable kilang ki victim jong kani kibri ki bayak Delhi nak air pollution kini kibri ku baduk ki bamdan pisa ban tiet air purifier kipat ba ki baduk ki jongi kani ke area bapli kinlet sinu ki bamdan pisa ban tiet air purifier ndrei ke sarkar kale manla kini ki benta ban address kini ki issue ha kecila ka jongi khamtam ki nak soksion ka jongi po kamolai katung ka BMW ak arja khat riu koi ke biomedical waste plan ka debat kita dan debat ais sekri tang am palat yang arteli ke district mereka bakalang menta kani ka biomedical waste ka ais sekri ya pun teli ke district kumbayo jiktif kalau ya ka west kasih hills east kasih hills riboy district wat ru na jantiar bidang wan manthe shani ya ka biomedical waste de kum kini ki baro ki jingle thermor jing trikam ka sarkar ka kata apat di kinok sinang kijungi haksinang mulai to pa nya da ka sisi sya minister in charge department concern bakin le ai na urut ya kani wala da kimla ban ai ngin bu da ka deadline ya ki da kimla ban ai ngin khang sa support kani ndai bingi khang ngi sure ne ka yu ndai bagi feel ki ko kum trikam ngim kwa bi pat ba kijungi ki cha kata na kani ka jing terti trikam jo sarkar kin pa da borok kiliang karkum trikam jo sarkar kalau terti kalau promor vaksin parang bilang mismanagement